إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذه ميديا أفتاق أقول من مفهوم وهذا كافواني الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله كتاب التوحيد وبيان كربا فوا الله سبحانه وتعالى فيها أهم فراتك إتشكاتلون أي شركو كعمرته وترين هميرين واقعك مغواهك نعم بابا بهجت أي بابو نمالهم وعم دنوا فواني كاتلومك مسلاغ الله سبحانه وتعالى فيها أهم فراتك كتلي فاتكدي أي شركو كعمرته وترين كاتلون أي شركو كعملك مغوي هندوغا أقول منك مزمانوغا أقول منا إجمع جنوارو كتير مانه كتيرنجي جنوارو كتيرين أقول منا هم مفورا تكتي أي كوكولو كمغاويس ديجري كمغاويس مين إتشك نباوتو إتشي كيوم هدوانا تونوانت يا بيهعتو أقول من واحد دكانة واحد كورين أقول دنوافا يميد أقول من مي واحد كموضوع كسيدا كتاب التوحيد وكا بيان كربا فموضوع إنه مانه كي كتاب التوحيد وكا سيدا فيلا ولا نونه كتاب التوحيد وكا بيان كف فيلا ولا كي ميدي هفتا أقول من دنيا فيلا ولا أي الله فيها إم فرات كتليفا وكتلون أي شركو عملك كم جواه كنانجم با إيه بابو أقول من باه دكتي ما أبيدكين أقول من تريغا مهم مسألة كباتي مي موضوع أقول من كم مسجد النوالا خيار كوري ميقولون كتاب الذبائح وكتاب الأطعمة والأشربة كتلة تكتشاي كابو تكتيجي واهكا أي عامكو فيجو فتوكا مخاصكو فيجو هرينجنا باب باي فيجو فتو كتاب اللباس هيدونغلوم باب كتاب الأطعمة والأشربة كابو تكتيجي واهكا نانجم باب ميمغوس فيجو فتوكا جنا باب مي كابو تكتيجي ترين أومنا هدواني كوچتو هدنواني كوچت اي نقطه كي مساله كي فيجو هري مربودا أهميت كن دفاعن ليوبافا مسألة في قوفتو خاصة بابتو قطو متى مجنستني بمسألة هذا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله مسألة ليوبافا ليوفو مج أصلك بلاغ أو مواهق مكياده يا أقول فنوني في قوفتو كمسألة خلاصة كترتيب كم أقول من نفسها ويسنين فدا قطك شيخ مبابو كمسألة جنوا فوات ميغوتون ام فرتمان مسألة حكم أقول من دينغتو متكا إنجنجي ماغلو تين أصل بيان كرباف إيه تين أصلو عليغا أقول منا هم مي أن تكيدي كيوم هدوانة تنوانة أقول من دينغان ويدان تين أصل جواهكا بيان كرباف ويدان المقام الأول ام فرتم أصلكم بيان كربافاني أقول من قبول كرنج هيجي تكي أهول كتابين كتيلا تكيدي آهار من نهودك آهار من دين تبو يوصل هن قبول كرنج أهول كتاب ممكن يهودينا نصارى هم يهودينا نصارى كاتلا تكدي أقول من مسلمون كيوم هودكم أصل بلاغين إميهم أتوم أقول من نهم إتشي أسيكم قانا بيتور سؤال كاتلي كهنتو كون قطعة بيتور سؤال كرمن نتي أهول كتابين كاتك تميهم كتيلا أشي أهار من هودك إيه أصله أقول من قبول كرن جهاجيت ديوان نقطة كي أهار من نهمين كا إتش كتيلن جه جنوارك مس إيه إبايج كتيلون هود
bayegge atun aharmen nahmen aasawen eccetto bala ege asluge macchen aharmen huddakam gadeku ijra'u ma dhabaha man tahillu dhabihatahu ala asli al-hil maneki ebe katila takedi huddakan ege bayegge faratun echen aasikam gawa nama aslaki echi huddo aharmen nange katlege kinek neengu kam gawies aharam balanjeni echen aharmen nahmen aasawti ebegge katilatakedi huddakan bayan koreifa bayegge atunto nunto ei balanjeech asikamu gaanama aslaki emihun atun anna komme ech aharmena huddaw katla je komme janawarek mas aharmena huddaw eche katileifa wani kihinekkan aharmena egunas adine egunas nuktayaki aharmena men ai ebegge katilati hudda bayegge atunto nunto iswak eti agim vejja meg maneki den agome suwalu fadda kanu je kineto katilik المقام الثالث تمنا أصلكم بيان كرافني الحكم على هذا اللحم الوارد بأنه من ذبح من تحل ذبيحته من ذبح من تحل ذبيحته تمنا نكتاك أهرمنا هم من أن مسمي إبيك كاتك دي هود بيك أتون أن يجتو نونتو إيدي كنديلكين أهرمنا إنجيني هودتو هود نونتو egurin munihen ebegge ka me katilaache hudda bayge atun anna komanya harmenege huddak enemes miti kandala nege halatege denkine to kant quran eti kandala undagu halati mi tin astug macce sheikh wa dakka fani tafsir kor emme furata nukta vedala fawani ahulu kitabin kaata getiga ahulu kitabin katila tagedi huddakan ei kirit qur'anai man nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam ge sunnatai ummatuge ilmuringe ijma'un sabitu akamenge ahulu kitabin katila takidi keun algon muslim gumachan huddakan ei kirit qur'anai man nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge sunnatai ummatuge ilmuringe ijma'un sabitu hukume huddech kit qur'an ge dalilakum bayan qurafani kit qur'an ge allah subhanahu wa ta'ala wahi qurafa ayat al-yawma uhilla lakum at-tayyibat وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم ميدو تبامي مچن حلال وگه وني هيو رنگول تگچ وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم ابامي نفدبون ميهم ابه يهودين نصارى قتلا تگد حل لكم بتاغا قرانو آياتو بيان قرافني كاتگچ طعام معنی كاتگت ايتري بوچي سوت وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم فدون ميهم اهل كتابك كاتك تبامن ودوگم وي وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم اي تبامهم كاتك دي تبامهم كتلاچي ميهم نس ودوگم وي دم ميتانگا كاتك دي مرادك كوباتو مفسر بيان كرا ودال ابن عباس دالوني قال ابن عباس رضي الله عنهما طعامهم ayatuga ebamihun kaatageche basfuluge muradaki dhabaihum emihun katila tagetiga wak emihun katila tagetiga wak egmane ke me bohache boy wak kenu emihun katila tagetiga wak wa nahwihi ma faqat emihun katila tagetiga wak ifa widala wa kadhalika qala mujahid mufassirun tere mujahid basfuluge se وسعيد بن جبير هذه سعيد بن جبير بس فلك يسي والحسن البصري وإبراهيم النخعي حسن البصري إبراهيم النخعي بس فلك يسي تانك كاتك تيك مرادك كاتلا اتشيك واحد دين بدال فواني كاتلا اتشي نون اهن اتشيك واهك مراد كرومك معنى نتي اي أهل كتابين kamugavies ahulu kitabe nun kamugavies ebe gengole kaatake tereen kadura mebes kadura echi huddach ya kamad suwalen nu fedar ehme kommen kaatake tige muraduga ei hame ekani katila takidi khasamun kamuga nun e murad nete ek mane ki henuni kommen ahulu kitabenge kaatake echi kiya khasa kurumuga murad nek ei kadura mebes kadura etere himene kamuga wanama une huriha echi kamuga wanama ei kadura mebes kadura ki ahulu kitabinna ehemmihun echi sarmana huddech nema ahulu kitabin khas kurvi men deh kodin emihun katila echi kan mitanga kaatake tige muradaki enun ehen echi seki ehemmihun faratun huddech nema ahulu kitabin khas kurum gamane
emi ma bitunum bayame faalo enge diyei ke qur'anu ga Allah subhanahu wa ta'ala ahlu kitabige kaategecche wahi kore basfuluge muradaki emihun katila ecche ikam ei ayatuge tafsir wa amma sunnatuge dalilaki ahlu kitabin katila ecche huddawana kamuge sunnatuge dalilaki fa fi sahih muslim ga waridun asawe an anas ibn malik radiyallahu anhu man adda rusul anas ge faanu kibay أن امرأة يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة وأكل منها يهودي أنهنك رسول الله صلى الله عليه وسلم أريها بها لافا بكري جنس حاضر كريكما إكيفانا فريق الأرومتك وأكل منها أدي بكري إكيفان فريق الوك එහෙම වීම මිතාංග දලීලකි යහූදි අංහෙනකු එක දෙග්ෆාන ෆරීකුලන් එරුවේ zahharullafawa bakariga mas ekefan fariqulu biqulum dehko deni yahudin katila echi huddak ekefan nasawa fakto katili kineto katili em fariqulu den ma nabiy sallallahu alaihi wasallam ek engi wadagen faji'a biha ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ekefan ariha angeme hazir kurewmo fasalaha an dhalik e sawba be goto sual kuri mane kevegan to zahar faqalat aradtu li aqtulak e nabunani timanna kalege faanu gatulu kollen kaye faanu maralam wege avahara kollen wegenne e bakarig maha bihali zaharuli faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kayfa hadis kurwe ma kana allah li yusallitaki ala dak allah subhanahu wa ta'ala ekamuga macca kalege bare debba fenuwe kamanaka bare debba fenuwe ekay gota nunimma mane ki e zaharuga sobunti man kale faanu avahara wegen taak allah egota nimma fennet he mita agol me hadis mi babo gena nuktayaki ne kayfano yahudi anheno gena bakari fariqulu vikulum deha koddes ei emihun kaatake ti ahar menna hoddak adi enum bayin hadisata be seburi man nabiy sallallahu alaihi wasallam emihun kaatake ti fariqulu vikan deha kod fa amma al ijma' hem furtam daileke qur'an ge dalil ahar nenge hingech adi hadisun en hadis ahar nenge hingech enum hadis ta seburi اما حديث قدس ارمن فوده حساب دليل واما الاجماع دمت امه علم الاجماع فقد حكى اجماع المسلمين على حل ذبائح اهل الكتاب غير واحد من اهل العلم علم ورين ترين එකකවර ඒත බෑවර علم ورين මේක මස්සලාග මච්චන් උම්මෙන් ඉජ්මා ෆාවාකම ඉජ්මා නකුල් කුරබාෆවේ ඒගේ තෙරේග ඉජ්මා නකුල් කුරා මෙහු තෙරේග ඉබ්නු කුදාම රහිමහුල්ලාහ මොගුනේග هم يهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بدال فاوي قال ومن المعلوم أن حل ذبائحهم ونسائهم ثبت بالكتاب والسنة والإجماع إمن إجفال فاكمك إمهم كتلا تجد حلال ماي إمهم أنهرنا كأنكر مسلمون هدوا ماي بيكن كميكي القرآن ما النبي صلى الله عليه وسلم السنة أمتك علم ورن إجماع ثابت فاكم وقال أدي داروي ما زال المسلمون في كل عصر ومصر يأكلون ذبائحهم مسلم هريها زمانكاي هريها تنقابس معنى هريها زمانك مسلم هريها رتك هريها قومتك قابس مسلم اميهم قتلا تجدي كامون اسوي एक माने कि मेदा हमें हुद्दक मत देखिए ए तकेदी कामून आसावे में कतिलाच فمن خالف ذلك فقد انكر اجماع المسلمين يا خلاف كفميها يبي اهل كتاب كتلا تجدي هد نون كما وتأتي حرام كما بنا في مية فقد أنكر إجماع المسلمين أنا إيماني مسلم إبس سفا إجماع حكمك إنكار كف مسألة كساف سوري مسألة أهل كتاب كتلا تجدي أهر منا هدك هم إجماع نقول كره بيفلون تريجا الإمام ابن كثير رحمه الله بيفلق تفسيره نقول كرباف تفسير البغوي نقول كرباف ابن تيمية رحمه الله فاني بل الصواب المقطوع أن كون الرجل كتابيا أو غير كتاب هو حكم مستقل بنفسه لا بنسبه بتاعك ده ابن تيمية إشارة كلنا هم مسألة المرين في كل مسألة خلاف ولا مسألة كأنما مسألة صحة كوي بدارون بين فيجورين أهل كتابين كاتك ده هدكم مسألة كباه كتكير كباي فيجورين خاصة كربا فوي أهل كتابين كموكا ميتا بونفا ميوني إبهك كاتك ده هدواني إبهك كاف
kaaba faannaki ahulu kitabenge mihun kam gawa namai egmane ki majusiyaku ahulu kitabeka vegen manake majusiyaku yahudiyaku ve moni majusiyaku nasarayaku ve kurim majusi ena kaaba faannaki yahudin nasara lennu ekahara miho kahulu kitabeka vegas emiho katila echen hudde nuwane bay beefulum vidalwati enge radu debani em vidalwani adikiyenge rangalu rayaki mege teren rangalu sahha rayaki ahulu kitabiyekke kamuga beleveni yahudi nasaraange deenan emihunge aqida gabul ko kuri kommemik ei nasabu gotun enega bappa kaafa yahudi ekkam ganuwiyas enega aqida yake yahudin aqida kam gawanama nasaraan aqida kam gawanama emihege kaatagedi emiho katila echi huddawumuge terega wadegen daane em komme nasabaka nune hameme wa kullu man tadayyana bidini ahli kitab fahuwa minhum ahlu kitabinge deena ule komme miheki ahlu kitabinge terem wa miheke sawa'an kana abuhu aw jadduhu dakhilan fi dinihi aw lam yadkhul enaga bappa nuwata kaava ei edina wadefa mihekam ga vias nuwata nuyes ahlu kitabinge deenu ga kom miheki emihu ahlu kitabinge terega mi hukum ga himenigen daana miheki وسواء كان دخوله قبل النسخ والتبديل أو بعد ذلك den ehem masale kanake ishara korani bay figuring tafat kore ebefulu vidalwani ahulu kitabin kam gawani ahulu kitabinge foi manike yahudin tawrat adi nasara injil badal kurumge kurin tibi mihunne ahulu kitabin naki emihunge katakecche huddawani ahulu kitabin emihunge fetta badal kuri fahunti mihun katake di hudda nuwanaka obuna abah sheikh raddu deban vidalwani me mansukhum ge kurin efetta hukum mansukhum ge kurin ves adi fahum ves adi efetta fetta ahlu warin badal kurum ge kurin ves adi fahum ves yahudin aqida qabul kura kom mehki nasara aqida qabul kura kom mehki mi hukum ga shamil wan mehki ei kit qur'an ge mi ayat bawa lebbi iruga yahudin wani emihun ge shariyan amillatum badal kuf nasara wani emihun ge fen amillatum badal kuf badal kuriwah ka qur'an ka bayan kurwa ama eya eko qur'an ka dekka hudda kurwani emihun kaata kedi huddakam ehema qur'an baawale biruga yahudi nasara emihun fettan amillatum badal kuffa ubba emihun ka kaata kiccha emihun ka anghuna kaawal kurun mai huddakam bayan kurabbi ehme ekmane ki kommen sharute nune emihege bappano ta kaafa yahudiya ka nasara ka umebes adi sharute nune emihun naki kommen me di mansukhum ge kuriga nota amelle badal kurum ge kuriga oy baykomung eves lazim kame none nukta ki emihunna ki yahudin aqida qabul kura nasara aqida qabul kura edina mole baykom gawana me mane ki emihun kaata ge huddawane ei masala rangal oraya saaf dotto wa hada madhhab jumhur al ulama mi ilmoringe mazhab tawteren gina ilmoringe mazhab ka abi hanifa wa malik wal mansus as-sarih an ahmad abu hanifa ya الإمام مالك أدي أحمد بن حنبل رحمه الله مذهب صاف کو فنہ حکم کی می ایک معنی کی مسئلہ ہے امام الشافعی رحمه الله رائے کی مدن نے اتفاق کرو کم مشترک مدن نے اتفاق کرو ایک صح ہوتا کی می ای قرآن ارم نے کو فنہ وإن كان بين أصحابه في ذلك نزاع معروف وهذا القول هو الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم أمبلي مذهب بيك علمورين فراب كلهم بخلاف نقول فابي نمس niye sabitega wagotegi adi e ashabe karunga farab pulun sabitega wagotegi ves etafat nukrum wala a'lam fi dhalika bayna as-sahabati nizaan midaloni timankana engi fennete ashabe karun terega masalaga khilaf ikkame وقد ذكر الطحاوي أن هذا إجماع قديم الإمام الطحاوي رحمه الله بيان كرا فميم ما كورين إيج ماتشن إلمورين إجماع فامسل إيه فرتم نقطة مسافة كندية فرت نقطة كوبات أهلو كتابين كاتك يدي هودن إهم أهلو كتابين كفراب تون أسا وين اتشكن أهار من كشور وحساب فريقن أهار من سوال وفداك نجيه أي كتلافة نونتو كينتو كتليك سوالك أهلو كتابين كتلو متوي إسام فريق أهار من أي كايتش هودوان إهم فرت مقامك أهلو كتابين كاتك يدي هودن يهودي نصارى enum fiyawa ehem mihu kaatakedi huddanuwana ka metanu deyakot enum fiyawa ehem mihu kaatakedi katila atakedi huddanuwana demmoti
දෙවන මකාම් මේ අර්මිතාංග අවුල් මේ කුරින් හම් ෆාහ කුරු ෆදන් කාතකදී මොරාදේ කතිලන් ජේච්චේ ගිතරේක දිරේච්චකම් ගාස් කතිර නොජේච්ච මිසාලක ගරාත් නෝනි මස් එහුද්දවන් අවුල් කිතාබේ නෝන සෙම්බෙන් ෆරාතස් ඒක බෙස්ක සුවාල අවන්න කෙනු ෆෙදෙන්නස් المقام الثاني ديوان أصلكم قبيدال بس فلوق شرها قبيدالوني إجراء ما ذبحي من تحل ذبيحته على أصل الحل إبيك ذبيحة هدوا بيك أتم أهر من ناها من لبي إتشك إيج أصل هدوا مك حكومة بلاغ هدوا أنا كم أهر من ديكو إيه ديوان رأي ديوان مقام مي با شيء تيمبيك بساف مي با حكم تيمبيكون تفسير كرباف قبيدالوني إيجوتك أن نعلم أن ذبحه كان على الطريقة الإسلامية إجتكي أهر من إنهم إميهم إتكدي قتلا فوني إسلام قتلا غتك إسلام قتلا غتك أتون نونيام شروق عاص غتك إتكدي قتلا فواك أهر من إنهم إمبجا ميك بسكار خلافه معنى كي قتلا تا قتلا جي غتك قتلا تا كارو نونيام تون إتشكون زخم كوجين මේ शिकार कुरा जनवार फदेच जखम कोगे कतिलाफत कतिलन जे आले बस शर्त हम कतिलन जे मीहा व शर्त हम कतिलन जे गोब शर्त हम एम बिज्जा मेगे बस काला शक शुभा गहर न करने कतिला जे कतिल मी है कि एमी कतिला तके हुद्दमी कतिला फगोतकी इस्लाम दे हुद्द कुरा गोते एम बिज्जा ओदी साफ को एंगिफा एमी के का तके एबे का ए कतिल एच हर मेन हुद्दवान دون حالتك أن نعلم أن ذبحه على غير الطريقة الإسلامية أنا قلت كي أهار من إنغني إيش قتلا فواني إسلام دين هدكورا قلت كنونك أي مثالك جهاج مرالي نوني كارنت ديج مرالي نوني يام كاروغاهي فأمرالاك مرالي نونيوا هاسكول لاك مرالي مين إبس قلت كي ميرون هدوانا قلت نو قتلهم هدوانا قلت نو إم قلت كي أهار من එංගුම් රංගලක්කම් කතිලාපොති අනෙක් ගොතකී ආහාරමෙන්න නේගුම් ආහාරමෙන්න එංගුම් රංගල නෝංක රංගල කන් එංගිජ්ජාම රංගල නෝංක එංගිජ්ජාම ඒ සම්ෆරින්ගොස් කතිලා මීහා වේදාන ඒනා කතිලුම් හුද්ද එච්චක එහෙන්න සහාරමෙන්න බෙංගෙ හුද්ද මීහක මුස්ලිමකු කතිලි නෝනියා මුස්ලිමකු ජනවාර කරුගා එබ මරා එම්මෙ ආහාරමන කනුබුන වේන මුස්ලිමකු වීම හුද්දවානේ එක මුස්ලිම් මීහා රංගල එහෙන්න කතිලුගේ ගොස් එංගිෆමුත් එම්බෙ ජෙක් මානේකි එහාලොත් ගෙමේ කතිලා ඇච්චේ හොද්දේ නුවන් ඒකුරි මොනේ එච්චකුන් ජහාග නෝනි කරන්ට් ෂොකෙත් දීගේ නෝනියාම් තරකුම් වට්ටාරාග නෝනේ බොලුව ජහාග මීන් ගොතකුම් මරාගෙන් කතිලා මරාලා එවස් ජනවාරෙක් මස් කෙවුම් ආහාරමන හොද්දේ නුවන් ආහාරමන එකේ එංගේ හයිදි කතිලි මේ ගොතක් එංගේ හයිදි ඒ කුර්ආන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා වහී කුරාෆනි حرمت عليكم الميتة තිබෑමි මච්ච මොළතකේදී හරාම් වෙගෙ මොළතකෙච්චකි අල්ලාහ්ගේ සූහුල් zikr නොක කතිලේ ඉෆා කොම්මෙච් والدم أدي لياي ولحم الخنزير أدي أورمهاي وما أهل لغير الله به الله اسمه فلفيوا إهم فراتك ننغنوي كتلي فاتكتشاي والمنخنقة نيوا هاسكول لاغ مرا لي فاتكتشاي والموقوذة أدي اتشكن جهجين مرا لا اتشكاي والمتردية متين ويتيك مروا اتشكاي متين ويتيك جهجين مروا بمچ والنطيحة أدي ديتي تلافلاغ මරුවා එච්චයි දෙච්ච තලනි තලයාගේ එකදී මරුවන් වමා අකල السبع ඉල්ලා මා දක්කයිතුම් අදි ශිකාර කුරා ජනවාරෙක් ඒති එබ්බා කාලාගේ මරාලාෆෙන් එච්චකයි ජනවාරෙක් එබ්බා කාලා මරුයි ඉල්ලා මා දක්කයිතුම් තිබාමිහුන් කතිලි එච්ච මෙනුවේ ආර්මනා මෙන් එච්ච වෙස් asking මරුම කුරින් as එච්ච වෙට්ටුනි මරුම කුරින් as ආරුන් කතිලාෆිය හුද්දවාන शिकार कुरा जनवार बिस्मिल्लाह किया फोनो इमा गो शिकार को फिया मुद्दवाने मी हरांगच्ची बयान कुरा एमेवा मुस्लिम एक्कम गा यस मीन गोतकुम एच्चे मराला फिकम गोवानम एच्चे मस्के हुद्दनवानकम कुरान को सरे नस्सुमति बयान करबा वमा ذبح على النصب ادي बुदक कतिले वे तकेच्चाय एतकेति हरमेन हराम वेगे बाकम कुरान के वनी बयान करबा دموت الحالة الثالثة تمن حالتك أن نعلم أن الذبح وقع ولكن نجهل كيف وقع بأن يأتينا ممن تحل ذبيحتهم ذبيحة لحمهم أو ذبيحة مقطوعة الرأس ولا نعلم على أي صفة ذبحوها ولا هل سموا الله عليها أم لا
තිම්මන හාලත මෙර තින් හාලත දෙවන් එෆර්තම අවගණ බයන් කරි කොන් හාලත ආහාරමන එගොන් රංගලක්කන් කතිලේෆොත් එන්නොත් දෙවන් හාලතකි ආහාරමන එගොන් රංගල නෝකන් කතිලේෆොත් තිම්මන හාලතකි ආහාරමන එගොන් කතිලාවකන් ඔති එන්නමස් කතිලේෆ ඔති අල්ලාහගේ ඉස්ම ෆුලුන්කන් කිහිනෙක්කන් ආහාරමන එංගිෆා නැති කොම් ගොතකකන් කතිලි نعلم أن الذبح وقع كتليف واقع ولكن نجهل كيف وقع එකම ආහාරමන නේගෙනි කීනෙක්කන් කතිලෙවුනි بأن يأتينا ممن تحل ذبيحته لحمهم أو ذبيحة مقطوع الرأس إبيك مي كتلا تشهد ذبيحة فراتو أن كتلون قوت النيجي ولا نعلم على أي صفة ذبحوها إذا كده كتلي كارندو دي إنكم وليم كم مغورن تلا إنكم آهارن كنيك إنجي هم سيتشكي ميهون نكي ميهون كتلا تكدي آهارمنا هود ذبيحة أتون عاسوينش أدي آهارن كنيك الله يسوع فلون كامس كتليس ففي هذه الحال مهالتك المذبوح محل شك وتردد إفاد حالتك ميوتي أهرمن الشك حالة عسى إيتي هدته هدنوت أي كيف يقول إيتي أي إبيك كتيلات كتي هد بيك فرات إن بس أهرمن شك ميفدين إمهم كينتو كتيل إفوشة بدالوني إهن ناموس إجماعنا كشك وفدي فأوتس ولكن النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم تقضي حله النبي صلى الله عليه وسلم كفراب وارد فوا نص دليل كره اتكتي هد كما وأنه لا يجب السؤال تيسيرا على العباد هم هم أرتكون لوي فسيه كرم وقتهم سؤال كرم أهرم مچك لازم نونه كهنتو قتلك إيه هودا بحث كراك أهرم أولئك نجيه مسلم مچك أمر نكرب وبناء على أصل الحل أي أصل أميهم قتلا إتشي هدكم كأصل بلاغين أهرم إحسام فدان إتلو أهرم كنا كنوجه كينا قتلي كارنتو مرالي نكتشو مرالي كنتاو كينا أي بلا كتشي إنجي إبا أميهم نقلا قتلا في هدى بيغتون كأي أهرم نيجري كينا كن قتل فقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من الشاة التي أتت بها إليه اليهودية كورين هرمني هنگج جيسوين يهودية جنا قتلان جنا ما سيكفان فريق قلوبك كوچك بلانت يهودين قتلات كده أصل يهودكم بلاكم فريق قلوب එකම එකේෆාන එක වඩ නුගන්නවා කියන එක කතිලි ජහගෙන් කම මරාලයන් කම වට්ටලයන් කම එක වඩ නුගන්න එකම එකායති අයි එමියුන් කතිලාච්චි හොද්ද මේක අතුන් කම ගායිම එවන එකේෆාන ෆුද්දාල එමෙ හිසම් ෆරිග එකේෆාන ෆරීක් කුල وأنه أجاب دعوة يهودين على خبز شعير وإهالة سنخة هم مهم مع النبي صلى الله عليه وسلم يهودين جنا كاي چگترے روٹاي ادي مي جمي جنوار ساربين هدف كاي چگ كيفان دعوت ایک دعوت اجابت دبکم ثابت ہوئے مد حادثہ کے اسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قتلیفا گوتامد سوال نکرے ایکلفا ناسوے الله يسفل كلام ذكر كورنتو نوتنونتو بس امن ده قدني اهالتوغا خود وانا كم كم شرط يكبات ايتي اهرمنا ما اسوتي اصل اميهم قتلا اچ هودا بايگه اتون كن يگين واكون اهرمنا ايگه ك نوجه كينكن قتلا ہوتي کہ اهرم سوار پورا ك نوجه اي ودالوات هم صحيح بخاري أن عائشة رضي الله عنها كبان رواية فاوي أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم بايكم ميه رسول الله صلى الله عليه وسلم أريه ناس دين النبي إيه الله برسول إيه إن قوما أتونا بلحم بايكم ميه أهرمنا جنس دي فيه مس لحم متى مانك إجومس لا ندري أذكر اسم الله عليها أم لا أذكر اسم الله عليه أم لا تمام منك نيجي إتشي كتلافوني الله يسوع ذكر كوجين كمن وتنو كمن نيجي فقال النبي صلى الله عليه وسلم حديث كربي سموا عليه أنتم بقولوه كلمة كيوم يقول بسم الله كياش هذه كلمة كاش قالت بداروي وكانوا حديث عهد بالكفر مس ابيغاتون ميهم اميهن نكي علن يهدو اسلام ميهن يهدو اسلام ميهم كينتوان يهدو اسلام ميهم في ميهم فارق قتلار بسم الله كي هنداش نتا فارق قتلار هين اتچگنمس قتلار فارق ميهم احتمال
enut ema timan menneke nege emihun katiliruga Allah ismul kikames nukiyakames nege hadis kore kige kale bismillah kiya kale kash ei kibegen ei ebegge katilaadagedi asluga hudda bayegge atun ama komme nuje suwal kuraks فقد أحل النبي صلى الله عليه وسلم أكل هذا اللحم مع الشك النبي صلى الله عليه وسلم مسكن هدى كره شكا اكو كون شكت كينتو قتلي اسمه ذكر كرتو نكرتو اي شكا اكوس امي هموني دمنو نيگه එකමක සදිස් كره كاش وهو شرط لحله اي اسمه ذكر كرون اي حلال لمك شرط එකමක سيدي شكوا هالوغا سديس كره كاش وقرينة الشك موجودة وهي كونهم حديث عهد بالكفر الشكوا مك قرينة ايودي في الناس اي emihunaki ihaddu islam vi mihun gamu faqad yajhaluna anna at-tasmiyata shartun lil-hil liqurb nash'atihim fil islam faharagga emihuna nege oydaane allah ge sufur zikr kurun ei ecche katilaru ka meti halalum ge shartek kam bes nege soydan komme zikr kurun jehe kam nege soydaane wa ihlal an-nabi sallallahu alayhi wa sallam lidhalika ma'a ash-shakk fi wujud shart al-hil وهي التسمية وقيام قرينة على هذا الشك وهي كونهم حديث عهد بالكفر أي ما النبي صلى الله عليه وسلم يقول شكك أيكوس اسمه فلسيكون كورون أي حلالهم شرطكم قبي هندو أميهم كيافا نوانكم شكو أي قرينة يهدو على الإسلام بكم قبي هندو قابس ما النبي صلى الله عليه وسلم أي كاتكتي أميهم كيوم هدى كوربي أصل بلّا أصل كي كبات مسلمون كتلاتكتي هدو emihun kaatake huddo ehme aharum balaka nuje emihun emihe kaat katila acchi hudde miheka annakam gawanama emiha katila foni kon gotakun to shakku fedun kom gavis asla balagin et huddawa dem vidalwani wama yaridu ilayna mimma dhabahu al-yahudi wan-nasara ghaliban ma jahala kayfa waqa dhabhu ahar menna beru gawmatakun yahudin nay nasarange gawmatakun aammuko menna takedi ahar menna engeni mi babuge terek ආහාරමන නේගනි කිහිනෙක්කන් කතිලා පොති ආහාරමන නේගනි කතිලිකම කතිනුලාක ඕනියා මිසාල කතිලා පොරි කරබුරි කොල්ලා ෆුන්නනි දොත්ත කුකුළු කණ්ඩාර කරන්නේ දැන් බුරි කොල්ලා කරොයි එහෙම මේකේ කතිලාවකන් එත අන්නනි යහූදි නසාරන්ගේ කවුමතක කතිලා ෆුන්න කතිලීරු ඉස්මහුල් zikr කුරිකම නුකුරාකම ඒ ආහාරමන නේගෙච්ච එනෝ එ විදාලවනි මියදු යහූදි නසාරන් කවුමතක අන්න කාතකෙදි ඒ කතිලා ජනවාර එච්චි ආම් මුහාලතකි මියේ فيكون تحرير المقام فيه إجراه على أصل الحل එහම ආහාරයෙන් බිබුණා අස්ලෝක මච්ච ඒ දගෙදි හුද්ද වානකම දෙකුමේ රංගල ගොතක් وعدم وجوب السؤال عنه هم هم ඒ කතිලේෆා ගොතා මෙතුක ආහාරයෙන් සුවාල උෆෙද්දුන් එයි වාජිබෙ නූනේ අහාක නුජේ කීනකන් කතිලා ෆෙත්තෝ නෙත්තෝ ආහාරයෙන් යගීම්වා කමුගවා නමන ඔත ආහාරයෙන් බොඩ කරීනාගේ සරියායෙන් hekitawan zariya inuwata boda belewekam gwanama ei yahudi nasaraange atun anna echchekkan kashoreva echche katili gotamat chakku fedunas arma nuje komme balaka shek e karen arma it kevun huddawa saaf dotto saaf to es olumenge bulet al maqam as-salis al hukm ala al warid bi annahu man dhabh man tahillu dhabihatuhu den ආහාරmen නම් තිම්මන නුක්තාගේ තිම්මන අස්ලගේ ෂෙවිදාල පාවනි ආහාරmen නම් අන්න කාතගේ ආහාරම දෙවර මස්සලා මේ බොනේ එමිහෙක්ගේ කතිලාදකේදී හුද්ද මිහෙක්කම ගවාන මහලතු එනොත් දෙම්මෙ ඔන්නනි හුද්දතෝ හුද්ද නූන්තෝ ශක්කු වඤ්ඤා එබෑ කඩාලම් කීනෙත්තෝ හදානේ මානකි ආහාරmen නැහෙන් ජනවාරෙක් කතිලා වා මීහා එයි එමිහෙක්ගේ කතිලුම් හුද්ද මිහෙත්තෝ නූන්තෝ ආහාරමන ශක්කු ආහාරතේ කීනෙත්තෝ හදානේ තෆාතුස් නියොත් කුරින් ආරම්භුනේ අහුරු කිතාබෙන්ගවා දෙන් ආරම්භුනේ අස්ලු එමිගේ කතිලා ඇච්චි හුද්ද මිහිගේ ෆරාතුම් ශක්කු කොන් ආරම්භනාමයි තිම්වණ මිබුණනි එමිහිගේ කතිලා ඇච්චි හුද්ද මිහෙත්තෝ නූන්තෝ කණ්ඩාලාගෙන් බලන් ජෙහෙරුක කීනෙන්ගේ දෙන් කණ්ඩාලානි ඒ කතිලා ෆුරි මිහිගේ කා ඇච්චි හුද්ද මිහෙත්තෝ නොත නූන්තෝ සාෆ්තෝ සාෆ් අකුල එග්ගවාති මි සුවා කරන සාෆ් දොතෝ mikam bes thimbe ka be mi war mem nukta war mo bisaran te nukta ei harman bay fara bun faana kinen engeni katili nasorak kinen engeni katili muslimek mi
එහෙම අහරමන්න මේ කණ්ඩාලන් නේගනි මිහාර මිතාංග එමීහෙක්ගේ සබීහා එමීහෙ කතිලා එච්චේ හුද්ද මීහෙක්ගේ අතුන් ඈස්සෙන් එච්චෙත්ත නුන්ත හරම් මිකණි එනුත් විදාලෝනි තින් حالتගේ ගෙසුත් الحالة الأولى فرتم حالة أن نعلم أن من ذبحه تحل ذبيحته وهم المسلمون أهل الكتاب إجوتك يا هرمن إنهم ඒ කතිලි මියගේ මුස්ලිමයෙක් නොත යහූදියෙක් ඕනේ අහුල් කිතාබෙන් මියක එමෙජ මස්සවර සාෆ් කුරින් බයන් කෝ දියෙක් මස්ස එනොත් ඒ සම්පරින් හලාල් වන් යහූදුනත් නසෝරාන් කිම ආසොච්චිකම ගාන එකම සුවාල කිහිනෙන් එගේ මේ මුහිම සුවාල ව طريق العلم එකන් එගේනේ ගොතක අන් නුෂාහිද الذابح المعلومه حاله කතිලා මීහාගේ حال අහර්මන එගේ මී ඒනකි කොන් දීනකි කොන් අකීදාගේ මීහක අහර්මන එංගිගෙන් එංගේ මීහකු එච්ච කතිලාවියම් යෝදීගේ නේනොත් අහර්මන එංගේ කතිලි මීහාගේ යහූදියෙක් නුත් නසාරා නෝනියා මුස්ලිමෙක් ඒගේ ඥා හිසම් ෆරිගෙන් එංගුනි එක්ගොතකි අව යුඛබිරුනා බිහි මන් යහසල් ඉල්ලු බිඛබරිහි එක්ගොතකි අහර්මන එගො අනෙක් ෆෙරුම් අනෙක් ගොතකි අහර්මෙන් ඉත්බාර කරා මීහකු ඉත්බාර කරා ෆරාතකු අහර්මන ඛබරු කෙනස්ති කතිලණි මිහෙන්නේ මීන මීහෙකේ උන් මීන බයකේ ධර්මන ඉතිබාර කරාන ධර්මන ගබෝ කරා මේ ෆරාදු ખબર මීහක බොනි මිහෙන්නේ වද නෙම්බෙසෙගේ الحاله الثانيه මීන් ගොතක එංගිච්චකම ගාන මේක මානේ කියෝති එංගිෆේ ධර්මන ඒ කතිලි හුද්දමි අනෙක් ගොතකේ තිම්මන ගොතේ أو يكون مذبوحا في محل ليس فيه إلا من تحل ذبيحته එම තින්ගොත මිට බයන් කරන ආහාරමන එගේ එක්ගොතික ආහාරමන සීදා එගු අනෙක්ගොතික මීහක ආහාරම ඉත්බාර කර මීහක ආහාරමන් ගාතුක බොනු අස් මුස්ලිමෝ خبر දී ආහාරම ගබෝල් කර මුස්ලිමුන්න ගස්වා අදුලවරි අනෙක්ගොතකි එතනෙක්ග එතනකුන් ඒ කායිච්චෙන් ඈ තනුග එමීහෙක්ගේ කාදකෙදි හුද්ද බයකු නූන් එහෙම් බයකු නූලේ තාකුන්යි මිසාල කවුරුම දිවිහිරාච්ච ඉවරට හොස් මුස්ලිම් මොන මිතනුන් දා කාච්චි මිතනුන් කතිලා ඇච්චි අස්තකේ හොද්දෝ මිතංගේ බෝලේ හෙන් දීන්තක මිහුමස් අවුන් බලමහින්ග නසෝරංගේ කවුම මෙත් නසෝරං කවුමකුන් අන්නෙච්චි ආර්මණ මිසාකෙන්ගේ එත නූලේක එබේගේ කාතකේදි කතිලා ඇච්චි හරාම් බයක එබේ ගාතුන් අන්නඤ්ඤා එවති සෙගිව එවති හලාල මෙහික ෆරාතුන් කගෑස් සාවදතු තින්ගොත එක්ගොතකි සීදා ආහාරමෙන්නෙකු අනෙක් ගොතකි එහෙ මිහිග ෆරාතෙකු අනෙක් ගොතකි එතනෙක්ග ආහාරමෙන්නන් එමිහිගේ කාතකෙති හරාම් බයකු නූලේ තාකුම් එච්චෙන් අතු අව ඇස්සිය මෙගෙන් ඉහසම් ෆරිගෙන් සයති හලාල් බයක කතිලා ෆෙච් ශාබ්දත الحالة الثانية دون حالة أن نعلم أن من ذبحه لا تحل ذبيحته كالمجوس وسائر الكفار غير أهل الكتاب أنا قلت لك أهرمن إنكم ඒ කතිලි මීහායකි මුස්ලිමුන් මීහෙ කතිලුන් හුද්ද මීහෙ නෝක මිසාලක ගෛර මුස්ලිමුගේ තෙරේ යහූදි නසාරාන් ෆියවා දෙන්ති බෙහෙම්මෙ මජූසින් මුශ්රිකුන් දෙන්ති බාකියොම්මෙ එමෙජෙක් මාන කී එක බසක්කෙන් නෙ හරන ගොද්ද නෝන එමිහුන් කාතකෙත් කා එස්වර සාෆ් මස්සේ الحال الثالثة متم بسم انجينك كورين بيان كفوتي ففي هذه الحالة مذبوح يكون حراما بلا شك لوقوع ذبح من غير أهله مهانتك إكاتك حرام النوار أي قاتل ميها أي أرنا كشورك بينجي ميه قاتك هدنو ميك كافر يهودينو نصارينو مجوسي එමෙ ජෙග්මානේ හුද්දෙනවා එක කීනෙන් එගේ එක්ගොතක النشاهد الذابح المعلوم حاله අහර්මන්නක් එමිහෙක් හාලු එගේ මිහෙක් එනේකි මජූසියෙක් නොන මුෂ්රික් එගේ මිහෙක් කතිලා පියා මසෝ දෙංගි අනෙගොතේ කුරෙන් මුණේ මිහෙක් පහරන خبر දිනුන් ඒ මජූසියෙක් කතිලි එමජාසු දෙංගි අනෙගොතකි අහර්මන්නක් ඒ කා එච්චි තම් තනුග කුරෙන් මුණෙන් මේ අහර්මන්නක් එමිහෙක් කා එච් එබේගේ කා එච්චි කෙවුන් හුද්ද මිහෙකු නෙත්තා කුඟයි ඉස්තේපුණා ඒ ගවමකුන් කා එච්චෙන් ආයරුග කතිලාගේ එච්චෙන් ආයරුග කතිලේ එච්චෙන් ආයරුග ආහාරමන්න එගේ ඒ ගවමක නුහුන්නානක යහූදියෙක් වෙස් ඒ ගවමක නෙක්ක මුස්ලිමුන්න වෙස් ඒ ගවමක නෙක්ක නසෝරා වෙස් ඒ ආහාරමන්න එබේ කාච්චේ හුද්ද බයික එම්මෙජ්ජම ආහාරමන්න එබේ කාච්චේ හුද්ද බයික නෙක්ගවමකුන් අන්නඤ්ඤේක මානේ කියබ කෂෝර වේතන උතිබේන ආහාරමන්න මේ කාච්චේ හුද්දවා මීහ එම්මෙජ්ජ එතන කොන්නෙච්ච හුද්දෙන්නවා ශාබ්දතු
الحالة الثالثة تمر حالة ألا نعلم هل ذابحه من تحل ذبيحته أو لا أهر من النيغم قتل ميها ميه قتل هد ميهتو نوتنونتو نيسم أهر من غارة ورغوله قتل ميها ميهك قتل هد ميهت مانك مسلمتو يهودي نصارى تنوني هن دينك ميهتو نيغي engene katila afrika kam kone kon deenege mihek mes katilik wa hada huwa al ghalib ala al lahm al warid min al kharij miye beerun aharmanna mi anna janawaruge mahuge emme gina wattarak chakku fede me gina wattarake mi neegeni har kaah kon katili fal aslu huna at tahrim fala yahillu al aklu minhu eme me aslake kobat haram asdaki haram aharmanna katili ahulu kitaben ke gawmakun ko nota ehmes bayekka ebege kaadagedi hudda bege teren ka besnaka neegeni emme jefa dhalate ke manake asdaki haram لأننا لا نعلم صدور هذا الذابح من أهله أهرمنا كنيجة قتله ونميها قتله ميها أي أهرمنا نميه قتله هدوا ميهك ولا يناقض هذا ما سبق في الحال الثالثة في المقام الثاني ميت تعارض النوع كورين أهرم بني مسألة كورين أهرم النبي قلته قتله ميها أهرمنا إنجيج هنا قتله هدوا أهرمنا قتله قننيجني ميتا واقوته قتله ميها أهرمنا كنيجة إميه قتله هدوا ميهك كم بس إميه فرشوا النار ميتا شيء بيدارو إنس مي مسألة واحدة بتر بدال فواني والظاهر صدوره على وجه الصحة والسلامة حتى يوجد ما ينافي ذلك بخلاف ما ها هنا فإننا نعلم صدور الفعل من أهل والأصل تحريم لكن إن وجدت القرائن ترجح حله عمل بها إهنس إهن قريناتكم إهن دليلتكم إهن قدتكم بيس aharmenna eti katila fawani emihe katilum hudda mihe kanwata hudda godakakkan sabituam fashafiyam borawenya aharmenna echke huddawa deswale kobahe qarina ki kobahe ye aharmenna katilewegin ai kaaku faratun kiinek nege halataka eti aharmenna borakurane goik denegannani kon godakkan wa min al qara'in vidalwani ekan denegatum qarina ta utirega awwalan furtamai an yakuna mawriduhu musliman zahir al adalat ekachki beeru fushun adulwari mihaku aharmanna hamen eti geneste echchekkam gawu aharma itbar kora mihaku aharmanna hamen echche etere kurunnote genestinu fadalate aharma mihake beeru fushuge adalata balafa ene itbar kureda innahu madbuhun ala tariqati alislamiyya fayuhkam bil hill huna etere kora miha eba bune mi hama shari'a hudda kura gota katileifa wa echcheke embejjam emihake itbar kon aharmana echcheke vidan فارق ميجي ترى قامكم قومتو قامون إسلامي جمعيات إسلام مؤسساتكم إتشين حلالكم بنفع إتشين هرمنا قرينا بليبه إتشين ودوانك لأن حال المسلم الظاهر العدالة يعني مسلم كبيرفر أصلهم كي عدل وريكا يعني كفراتو إهن كم فارنوا عندك العدالة تمنع أن يورد إلى المسلمين ما يحرم عليهم عدل وريكا مقوانا عدل وريكا يعني منا قرآن مسلم قومتك إبن حرام إتشين يتركوا muslim gawmutaka emi ukken haran echen etene kurun ei adluwari ekaka shigama kamen nune nem adluwari ekaka kamen nokura ثانيا ديوانا قلت أن يرد من بلاد أكثر أهلها ممن تحل ذبيحتهم فيحكم ظاهرا بحل الذبيحة تبعا للأكثر أنا قلت إيه قومك جينمي هنكي الله إيه قومك أهرمنا هم كوكو نوتا جمال ويس غريويس مي جنوار تو مس مي أن قومكي إيه قومك جينمي هنكي أهرمنا إبيك كتلاتك دي هود قومتكم أن يتشيكم قوانا جينمي هنك كتلمن بلاغين أهرمنا نتك دي هودكم نميدان مثال كامكو أومن تري منني برازيلون كم قاويس نونيام جرمانو نونيام أمريكا نوني ميكا قومتكم أن يتشيك ගිනයි ඒගොමතෝ බහුලු කිතාබින් වෙච්ච කමක වෙච්චියම් ඒගොත බලාගෙන් අස් හරමන්න එමෙහු කතිලොන් කම බලාගෙන් කෙවිදා فيحكم ظاهرا بحل تبع للأكثر إلا أن يعلم أن المتولي الذبح ممن لا تحل ذبيحته فلا يحكم حينئذ بالحل أي أهرمنا كاشوركم إنجي حالة غفية وي مانكي أهل كتاب أديهم ميون سبولة إهنمس aharmennan ebe enge e katilu miheki emihege katilu hudda nuwa mihek e fade agi nuwa halategga aharmennan emihun teren gina mihunnaki
e gawmege ginami hunnaki ahulu kitabin kam gawanama ebe e gawmakun annecci e gawmakun annecci e mihunge me gina mihunge hukuma balagen ecci keun aharmenna hoddawa ei mi halatuga Sheikh Usaim rahimahullah vidalo fawa basfulat emi mi jumla gotegga Sheikh waadakka fa mawdu ka wona hiwani mi saaf kannege me argumenta ha me annecci gina pare bore bay gomtakun me ega label jabe namas එබ්වස් කොලක ආවන බුරවාඩ නෙන්නම මානේකි මේ ගෛර මුස්ලිමුන් ඉතරෙන් ආහාරවන්නේ බේ කාතකේදී හුද්ද බයකු නූලේ ගාවමකුන් ඇස්ස අදි එච්චි වහි කොලක ආහාරවන කතිලාෆා කරනත නොවා කරනත මුස්ලිමුන් කතිලේ එච්චි නේගෙකම ගවාන මේක මානේකි ආහාරතුක රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු දෙවා ඉර්ෂාදක ආහාරම ශක්කු ෆෙද කන්ත ආහාරම දුර රක්කාතිරු අස්තකි කතිලේෆා වාකමුගේ කරීනා ආහාරවන නුලිබේ ආයදක එච්චි හුද්දනෝ එමෙජ එෆද කවමකුන් දෙෆේක තාකු අන්නේ චාර්ම කාක හුද්දේ නුවාන එනුන් හාරතුක මෙදින්නේ උසූල්තක බලාගෙන් අලගොන් මෙන්න එච්චකි හුද්ද එච්චකමුගා නිම්මිදාන් සාබ් දොත්තු වසලි එබෙත්තු මීගානේ ඉතුරු හරි මෙහාසම් අලගොන් මෙන් ෆිදාව නිම්මාලානි අලගොන් මෙන්න දෙන් මේ තෞහීද් ක්ලාස් කුරේ ගෙන්දෙවෙනි අලගොන් හේරි ගානක එම්මස් දොස් වහම් කරන්නේ අලගොන් මේ ෆොරම් වෙගේ මෙවලනි ආසේ රාත් කුරණ කාස් තෞහීද් ක්ලාස් තක හම කුරේ ගේ ෂෙගොත කුරේ දාන هذا وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته